U najnovšej emisiji Dobri večer Vojvodina budeme emitovac prilog z arhierejskiej službi Božej u Novim Sadze, kotraše od Rimana perši deň kračuna. Z nahodi najradosnejšoho hristijanskog šveta budeme emitovac i emisiju o kračunskih običajoh, kotra znjata u Bikić dolu. Де Христос Спаситель, мал се народити, воя се над слами, мал зиму терпити. Zdогоднjeme še i na reporterski zapis, kotri pred daskeljoma rokami zaznačeni u kocure na Viljiju. Z nahodi narodzenja Isusa Hrista emitujeme vam i materijal z kračunskog koncerta Radujme še Hristovomu narodzenju u Grekokatolickej cerkvi u Novim Sadze. Dobri večer Vojvodino, naš partok 8. januara na 20 hodin.